Untuk wabarakatuh, my name is Muhammad Iman Bayali and my matric number is B13231067. My name is Farouk bin Sulaiman. My matric card number B1323101143. My name is Luqman Hakim bin Muhammad Syarifuddin. My matric number B1323100099. My name is Muhammad Iqbal bin Muhammad Azhar. My matric card is B1323100006. Untuk kali ini kami akan buat assignment tentang Motorcycle Disc Brake System Inspection and Service. Dan juga untuk kali ini kami akan memakai motor RS150X. Ia mempunyai sistem ABS. Enjoy! Sekarang ni kita check brake punya ni sebelum kita bleeding. So dia tak apa ni. Okey, ini sebelum bleeding motor. Test. Baik. Okay, because Okey, hari ni kami akan buat lab test iaitu servis brake caliper hadapan Honda RSX. Menggunakan minyak .4 daripada Bosch. Kita akan buka cover set kepala RSX ni untuk akses kepada reservoir tank minyak brake nya dengan menggunakan Allen key size 5. Okey, seterusnya kita akan buka dua skru pada cap reservoir tank untuk akses minyak brake. Okey, kalau boleh anda lihat condition minyak brake ni, kalau tengok masih elok sebab dia masih kuning, tidak keruh. Kita akan cabut caliper ni daripada batang fork dengan menggunakan ratchet dan box saiz 12. Kita akan buka pin untuk pegang brake pad ni dengan menggunakan ratchet saiz 8. Kita dah buka dia punya skru ni daripada ABS module. Sekarang kita akan buka piston. Kita akan buka piston dengan brake pad daripada caliper. Ini kita nak buka piston dalam ni So kita dah ikat ni, lepas tu kita buka skru yang bleeding sini. Nak tembak angin kat sini baru piston keluar. Keluar piston Kita akan inspect caliper ni dan piston dia. Okay, kalau anda boleh tengok dalam caliper ni kondisi dia masih lawa. Tiada berkerak ataupun minyak kotor dalam ni atau berkarat. Tengok cuma ada karat di hujung di bahagian luar. Yang lain semua lain tiada calar dan tiada lekuk. Okey, seperti yang kita boleh lihat, flexible screw dia masih okey. Dia punya suction cup pun masih okey. Masih dalam keadaan baik lah. Ni pun dia punya pin pun tak ada karat, tak ada apa. Cuma ada sedikit minyak je, sedikit grease. Dan bahagian dalam dia masih okey lagi lah. Okay, sekarang ni kita nak check brake pad untuk tayar depan ni. Kita nak check dia punya ketebalan. Ni yang belah dalam ni, ni yang belah luar ni. So kita check yang belah dalam ni dulu Okay, pertama sekali kita akan set benih kaliper pada kosong.
tu kita measure dia punya thickness. Ini kita ukur untuk backpack belah luar untuk thickness dia. Ya. Ini untuk poin 1 dia dapat 3.60. Untuk poin yang kedua 3.20. Untuk poin yang ketiga dia 3.01 dan poin yang terakhir adalah 2.91 dia dapat. Jadi ni untuk yang kita belah dalam punya backpack 4 poin juga. Kita ulang benda sama. Poin 1 3.27. Poin yang kedua 2.85. Poin yang ketiga 3.61. Okay, let's go. Last point 2.94. Dia punya thickness this thickness pada motor RSX ni, macam biasa kita set vernier caliper pada kosong. Kita akan start ukur lah. Okay, untuk poin yang pertama kita dapat 3.97. Kedua kita dapat 3.97. Untuk poin ketiga kita dapat 3.96. Okay, untuk poin yang keempat kita dapat 3.96. Untuk poin yang kelima kita dapat 3.96. Untuk poin yang terakhir kita dapat 3.95. Ni untuk step yang seterusnya kita akan letak grease pada bracket caliper ni supaya nanti dia akan main lah dengan caliper ni bila dah letak dekat motor nanti. Sebab kita tak nak nanti brake ni jam. Jadinya nanti bila pusingan tayar tu dia akan jadi berat. Dia akan tenang balik lah dia punya bracket. Okay, lepas seterusnya kita akan masukkan piston ke dalam caliper semula dengan menggunakan minyak brake sedikit untuk bagi dia lancar. iPad memang bersepah lagi. Okay, setelah kita dah pasang dia punya piston dan juga bracket, seterusnya kita akan masukkan brake pad pada tempat ni. So, kita akan tuang minyak .4. kita kena hidupkan motor sebab dia menggunakan sistem ABS bahagian depan. Cakap pasti ke berapa dulu.
Solid. Bau lah betul. Ini macam kelas mana satu kelas ni? Okey, hasil daripada kita building ni okey dah settle lah. Brake pun keras. Okey, sekarang kita ikat Bodoh balik. ni beli lambat. Tahu tu. Yalah betul tu. Kita duduk sini. Ni dua. Ni suggest. Right. Kau joki Miss? Kau joki ke? Baik. Adam joki ni. Pelajak ke depan. Sebelum bikin dan juga ini adalah selepas bikin. Okey, sekarang kita nak ukur antara jarak dua sebelum dan selepas. Okey, sekarang ni adalah jarak yang kita dapat adalah 140. Alright, sentimeter. Okey, 140 sentimeter. Alright, this is our group member Muhammad Aiman bin Ali, Farouk bin Sulaiman, Luqman Hakim bin Muhammad Syarifuddin, is me, and lastly Muhammad Iqbal bin Muhammad Razaha. Assalamualaikum. My name is Luqman Hakim bin Muhammad Syarifuddin. My metric number B1323100099. Alright, I will present about this brake part for RSX. Alright, this is the part. Okay, it have 40 parts. Alright. Okay, for the number 1 is caliper piston seals, inner flush dust seal. Number 2, brake pad, inner, outer pad set. Number 3, bleeder screw. Number 4, bleeder screw rubber cap. Number 5, brake pad retaining clip. Number 6, O-rings. Number 7, stopper bolts. Number 8, slide pin rubber bolts. Number 9, slide pin rubber bolts. Number 10, motorcycle brake caliper assembly. Number 11, caliper bracket. Number 12, brake pad pin. Number 30, brake pad mounting bolt. Number 40, piston. Okay, for the condition of this brake part before service, it show for the brake pads, the condition still in good condition. Okay, for rotor disc, minor scratch are on surface. Number 3, brake fluid is dark brown. Okay, so it still can use. Okay, for number 4, brake hose, no crack or leaks. Number 5, brake lever fill, the condition, delay soft lever. Alright, and lastly, number 6, leakage. Okay, none. Okay. My name is Muhammad Iqbal bin Muhammad Razaha. My metric card number is B1323100006. Okay. This result for the motorcycle re-inspection. For the number table 3 is drag fluid inspection. Number 1, fluid color before service dark brown, after service clear yellow. And for the number 2, fluid level before service, we got between minimum and maximum. After service, we get full level. Number 3, air bubble before and after not. Number 4, fluid type before service unknown. After service, we use .4. Okay, for the table 4 is performance test. Number 1, front brake response before service, weak and soft. After service, strong and stable. Second, rear brake response before service, normal. After service, smooth and free. Number 3, stopping distance. Before service, the distance is 5.13 meter. After service, the distance is 3.73 meter. Number 4, brake noise before and after none. And the last is overall performance before service, free. After service, excellent.
Okay, this is discussion for question one. Question one, what are the safety precautions that should be followed during the brake inspection and service process? Okay, use a secure stand, wear glove and eyes protection. Handle brake fluid carefully and tighten bolt to the proper torque with a correct fluid for safety work. Okay, next for discussion, question number two. Why is it important to bleed the brake system after replacing the brake fluid or pad? So the answer is air in hydraulic brakes reduce the power because it compress. So the function for bleeding to remove air and restoring firm level, feel and proper pressure for safety when use the brake system. And and overall performance braking is reliable. So for the next discussion, question number three, what are the common cause of reduced braking efficiency and how to regularly maintain prevent this issue? So the answer is weak brakes usually mean one pad and got air in the brake line or all fluid. So we need to regularly check the brake fluid and the brake pad to keep the braking system strong and safe. Discussion 4. How does the brake fluid condition affect the overall braking performance? Brake fluid absorbs moisture over time, lowering its boiling point. This can cause vapor bubbles and spongy feels. Fresh.4 restore consistent braking. Conclusion. The Honda RSX brake service went smoothly, reinforcing concept about hydraulic system. After maintenance, braking become firmer and more responsive. The activity showed the value of regular checks to keep pads, fluid, and rotor safe.